Si murzol kho ki bulu thusim ahin zi sei hulin khung sai chiwop si murzol vles agam umdan si murzol kho hi chaning puk pi hau sapu pu thongam khung sai koma pu hlun sei khung sai in sangkhat jako som guble gup kuma ana cho a hi agam hi sulama chaning puk pi a umahin hlumlama andro a umin thanglama gotang kot a umin sa lama thazong a ume si murzol hi imfala pat kilometer som thum tabang a hi acheng hi lun kimte hau sabom a hi win thlang hal tu te to acheng khomun phungdang cheng chu tu te pulam te in khat to pa lut kam vai phei a hi vi hichlai chun in som le li bo a hi win a hi gal hung ki pat dan gal masang ti chu sang khat jako som ku la vel chun ka ho wa hin thing khu le mal chapom ahung ki tolen hi chu chapang ka hi wang chun ka namun kapa ka do le gal pi ding avet sa a hi atp na hi hiti chun mun khat mun nia na ga ten mi a hin that pan ta we na hi le ke ho hu jong chu ka ki ging ta win khopam chin a chun tho ka kayun so ka kamun duty post ho ka sim pan ta we get zo si le duty post zo sia light ka fit un duty ka po pan ta win pumpi ho ka ki sim win duty post zo sia ka kam ta we na hi sun le zanin duty po ka ki tha ta we na hi zan khat duty ka po ule lui khu lampi langa chun torchlight awa kamu win heche pha chun khusunga pasal zo sin khowa akezin duty ka po win ahin koima ahung su do om ta pu na hi ajing ni khwa hi chelai mun chu ka ga vet ule but nung le ne thei ki ne na le ato naw alup naw mun ho ka ga mu do win na hi aum dan chu ka het lo wangwa chu ka ki gin ho ka pan sat dan no a het phat wa ei hu phula ki dung le hidan a hi tai chaning pok pi hau sapu pu thongam hin agam sunga nepali akwajin hichu ke hogam half langkai a hi zan khat hi nscnim ho chu ahung ki un hichi nepali basti a kun chun ka kho si murzol chu ahin vevin a hi le lai chu khokim vela ka wa ji uchun army camp abangin ama ho chu mi som thum vel hung a hi win akingap chapu win akinung le ta win a hi andro meite to zol le gula kyum hi ji chun ama ho chu khusunga ahung ji phat ule duty post ho a mancha ki koi ho chu amu ting ule thupi asa win a hi andro baptist char sa pastor hi tangkhul ho a hin ama pa ko ma chun thil dan ho chu a sei ji win a hi hichi pastor pa chun ukhura nscnim ho koma report a bol ji hi khatve chu nscnim hon message a hin thorun hichi chu september thla sangkhat jaku som ku le thum a hi tan ku ki khu hizat ka halun mancha thupi ta ta koi aum pu ve i tabang lom lom khu hiu ham velni ka hungkun tawin ka lo thling pu ve ahin to vel thum na pa wang hi ka zo te te di o hi ahin tivin warning in bol tawin a hi hichi pa chun kapa cycle emele pa si do ngel ko ma achin security aga thum le ahin pe pu win a hi hichi pha chun kapa let tong khothong khung sai chun ki ho na asomin meilo me chang ka su be tawin ka ki ging tawin a hi thlalam september ahung hitan thing le chang ho ki deng chaya ki khom tup gam a hitan a hi phalbi ahung lu to thlonen jingka ni thla adap zen zen tan ke hon ka het lo wangun nscnim ho hin ka khovel wa tangkhul maring ho gu thlang a khu khwa a hin dongwin mi som guplam ahung kun na hi nisim som ni legit september hin ka gam sung ahung lu tawin gamla gammangla achun akiselun khojin anga tawin a hi ke ho in noi lang chu kom saw ta kilai a hin i ham tia gal ahung le nuaw chapang ho hi chelanga chu sol mangding ti chu a hi nisim som ni le ko jingka ama sa khun ungli 4 am don hin chaning puk pi lampi langa gate chu a hin su tawin ho in mu lang duty post a pang let pa pakang ngam khothang thlang hal chun gate su pa chu akap le akile hlujing in hi hechewa pa chun adon chun thal ahung ging tan khusunga pasal ho le gulthang hon jong adon chun pan alawin thalgin chu kan pu ki kang abang jing tan hi meibul ajingin ahung kun ho ti khusunga pang ho ti ekimutu theijong om pu ve kapu hlun sei chu te si a hitan
khu pumza talo ahin ke ho in thanglanga komachun kapu kapi chule palet kam thlang halte in sunga chu achi tawin ahi wangsit ta in hichelai mun achun melmate na changpang khawin hichemun zona chi si chu athisu tawin ahi ama ho chu pulhun seilun kim kumsom gup hausapu pining zahat lun kim kumsom gup lethum hausapi palet kam thlang hal kumsom ngaleni nu thling nei lam thlang hal kumsom li leget pi wa nem thlang hal kumsom gup hoinei kim thlang hal kum get thingkhonei thlang hal kum gup ha nei kim thlang hal thaku ahi ve naga te chun khu chu kim vela khumi te chu tha chimit de ti wahin pa le thang thlang hal hi khosung school headmaster ahin khosunga dinga hi atha azung anei go I chalo hi la pan la ahi amanu pi phalam hi hausapu thun sei to ucha ahi lonin hausa te dinga atu pau ahi ama hin pumpi mei thal ki sim khat aki chojin nu naw chapang ho si chu thanglam gotang kot langa chu puisu di athile nagate ana umji chun apumpi choi chun akap jing le meilowin amai aphi in chat theilowin tan ahi hinla hicheka la chun nu naw chapang ho chu azam do manuwin ahi nunga lam kim le ananu tin khoi chu in tom langwa chun azam honin ahi le au nu lam kim chu ahin kabule he no ati chu alutan abani na nawnu akabule alukit tan ahi vai ha mahung hitan jingka lang punggit athin in jong thalgit chu athip di nai pun ahi ahin la nu naw chapang ho azam do su tai ti het phadowin khosunga pasal ho chun jam do tauti ekiti win ahi aji chu mei changjong beikam hi tawin hiti chun pasal ho si azam do tawe ti nagaten a het phadowin khosung chu ahung lu dowin bol nawang khosung tang kho nit nom lamna zaila oina mun chu melmate a konin ki hu do zo talowin hlummein akatan ahi in ho chu atam zo bin ngen ahin ahal pan tawin khumite chu gammang la akisel naw mun chi achun nagate ho san le in hal ho chu gal kangin anga jun lun li thonggu le lunghem puldo nan adim tawe hausate in chu yu shep a kisa hun thlong in ahin tin ki khu ahi in zo si hal chaiun a chainan hausate in chu aboi pi tawe bom ase khumun ningtho thoklo kukina naga bu usit to bayaroi atiwin in chu ahal thana na we ekiti nahi in zo si ahal chaijun akitol do tawin nagate apo tawe ti ahedun pasal ho khosunga chun alut ngalun nagate umlo pha chun khothlang asamun khosung mi te na naw mun chi a khosung hin zon tawo tin ake ko khomun ahi mei kong le mei khula achun thil le lo la do loi chang sala chang thal do loi omun hausa upa hole khosung mi ho chun khomi ikim lo ho si chu ahin hol tawin ahi le hausa te in noilanga chun anaki jam chap tawin ahi pa thangkam te in thanglanga chun lamkim pulam te le in khoi pulam te amani ucha chu athisan an ki ta nahi jingka mata hi ji chun loile bong ho jong akula ki hen na lai hin in aki hal pha chun kitoma a khaw ki bo tan zo chu su chawin azam do lo si chu naga ten akapli su tawin ahi chule baby ha nei kim 9 mon athi dan hi hiti ahi anu hin acha khat anunga apua anel zo hi adop thoa thilkeu achoi ki ahi anu le anunga apu hi akapli thawin naw sen hi anu athu pha na tula ase thla a thilowa kap jing ahi akoma kisel khomi te chun a hevin hu do ding atiu le aka gin naga ten aza ding ji uchun alangam powin ahi chom khat zawin NSCN IM khat in aga tu khan lungsit na be helin 9mm pistol to akhadang noi asu toin akapli ta nahi let kam chapa ta pen su thang hi hichizana chu aloi palam kam ko magi ahin su cha ahi adang ain su mi zo si thisu ahi tawe anaw nu hoine kim hi ina ada thla denwa mejin akali ahi hetia athi ho si chu hausa te leitu la chun pon bu sungun akoi tawin khosunga alu zo hin akiwai homoin phone I macha ki za ma tun ding om lo ji chun pa jam thang khung sai hausa pa naw pa chu imphal langa asolun thilum dan chu aga thut le in pi lam kai hole su pi ulena wa hungun BBC honjong coverage a bolun telecast ahin bolwin van noin a hetan ahi
Imphal apat investigation boardin cycle PSR OC pa zaunan medical team le press ho ahungun amana chun postmortem aborden uwin zan pungko langin athiho si chu hlan khu khana avui un Imphal lama akile tawin ahi hichithil su pe hin ke ho bizang lam ka kaumuwin keile kanaute school ka kajuvin ke kumsom le livel bib kahina lajin kapa chu pe na bizanga ke ho in asa a ahin khua lo pet ahi nisim som ni le ko September sangkha jako som ko lithum ni thla hin thu ahung thlung tan lungkham na le tizat nan alun vu tawin ahi insa in lang so pi ule naute ahung kholai lengun zanin eilung hem pi tawin chapang ka hiwang chun kalung atong khan sangkha jako som ko kuma khangdong ho group photo ka kila chu ka ven ka kap ta nahi ke chapang lunggel chun o itina ma jong le ka khanglai chan pi khat be hela thila pangte ding hi ti chu ke chapang lunggel hin ka gel ma bangin nunga lam kim pulam te chu anapang ta nahi nisim som thum September ni hin kapa to ka ga thlung thlon nahi le khomun chu mei ana khuna lajin pumi te chun keile kapa ei mu chun ei ko jun akap un lai nat pu na dau min nahi hechenia pat chun mukum si le si muljol khosonga hin nisim som ni le ko September hi si muljol kho mujin thunni tin athio gel do na le puldo na hi hongki mangjing a hi achom lam ta hongki sun a hi na thinglel jong umin tin awa jong ding a hi asim zo sin e na he thiam di win ka hong ta we pathinin kukinam mi te tu le tun sorin pi jing ta hen